Kaya sonong tadaw sabat kumadati di sanan sonong kaswabon kumada sana no komvolutan ngai may ta kompatilang busa iti pagyampayan dati dok sabon may no nyampay dat magisi sa takapod isuang na sambayang kinarahingan isuang kerjaan sorga konsikaw dat kaswabon sabat tabay no insan po dat katilang busihay pagyampay may anak kaisisan dat sambayang iti konsikaw to lumispira mo tandahay sonong kayanan kay Rico Hondahay iswang pagkinangahan gisam dat nuno na pay pembulayan oray tandahay nga otarimo dahay miyampay ginawa dit pansamok ang pahirikat kumadya tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus amen. Kainsan po mo boras ako dat asa ng kaswabon kumadatid insanan na timakimapot nakalana ta timpo to kalana ta kasari bagi. Okay, kaswabon na po bay na hom ay itinapot panambarasan dati nga mongigit ta iso kago ka it oray tanto ko right ko makinangaw. At tumbayan ako da insanan ta kanupati nga kailah ta kay kamo na makinangaw. Karangaw, makinangaw, ano pa nga mirangaw-rangaw. It nugyahit curi-curi dangar kanda dusun. May di karetan di. Curi-curi dangar nga harahi ki. Ilo nangayla kamo na makinangaw. Ayat tapod anuan dati kapagulo nga iswanggat Amsal. Kitab Amsal kaiso ayat kahapadam Amsal isa ayat 5. Asa nang rad inapay tulundat bijak nga makinangaw manimbu dat kamilaan asa nang rad inapay tulundat ay harahat pengertian nga kanud pertimbangan. Naretan dahilo dat harati kamayan dat bijak. Ikoilo tay ko apandai ko kamilo ko pengkuralati lagi. Menimbuh dat ay disyo dat kamilaan. Panambarasan na po di dati tinga mangimbulad pa yung kukuro na ang kuti kamon dat menimba ilmu. Nunuhot da kayon na ilan da saritad it akorongaw. Tay ko haranang ko ipagilitan dati tid it topot kapyad it akorongaw da timpubay no. So nong dari darohit bahasa isyarat ki. Yo nga ako'y kailod di kamon dot bahasa isyarat. Kailan na kapyad ka. It tinga dinga bahasa isyarat tigarit di. Katelo kada bahasa isyarat nga yari. Iharit itielo nuno. Tepat kad I love you haratit tiati. Manumbuk bahasa isyarat di mo tigi. Paing kukurahit patungagan iti tunturod dia bahasa isyarat nga. Hara na pahit paningolon tokatit sayra na padakorongaw nga hara paningolon tokatit boros may aratian di tulun.
Om kumuntukod apang ka lumutigatit mantad da poko korongaw ko, mantad korongaw ko umbal no di dat natagak ki pakinangahan no nga, ano mo ti aramay ko purimananda ti adi. Paingkana gid miyagal iti mator dati bo, mantad dat kakito, indama kadim kobulo. Yadi na piyomuan na pudalian tokod i kokito di kokito. Paingkana gid ti pakinangahan dati iti mantad da korongaw toko sigag kam katagak. Jadi montok idit ay mumbal-umbal da tumagakot koiningon no makinangaw miyagal kayoho. Naoining ko piyo misuway na bagan dit amulak bobo, itahapakan po kapyo. Inapunta hitagong dahil aswang nga odiyadit nako asanang kopi turiding ko hilaswang talingom di katarimo kopi dituni. Nga iri no hit amo na aramay di sumono. Sayra da barasan mo boros to kono miyagal po dit imolohing dati. Barasan to kayo lo impira ko mo boros kadang-kadang induo, intalo, sugutan mi boros. Gisa mo mintalangi ko piyo hit. Oy hit ta sumono. Oy hitan da sumono to. Mo boros ko nga ako rongo. Indama ka may pakilo. Nunu nakuro. Manun da sunday nga ando korongo nga hirinod mintalang nun. Oy hiti sumono. Mogod-logod din na boros dati iyo di tumugod to agay siya korongo. Nga asaraw no dati ay say na ko ilod iyaw nga iyo lo isumano ka. Ang bahay na po di mahariga di hit. Ngon pasulungad hitid panambad pakinangahanid di. Ako ni ko piragatanggit it pangilagod. Isay da ko mamagunat timpubay no. Piragatang pinamulid ako. Amura ka mahal. Kumbalo ko na may pamagunat di dantina ako maningalan di buatiri. Alanan tarayon po giya. Pumbalan kun diti taling ako tok suway ti pamari hoy. Hilad ay hilo sampaping walay harap yatong ko tiro ang talurantay sinadu nga orongo. Monatak-natakot patindok nga orongo. Itong lansang nga oyang. Miyagal iti mikrofon da diya bo. Hila pimanok kumaning kukuk nga orongo tako iya dihot karangahan idit it pangilagad da iti talingod di. Sayra na pod ay mamaguno ka di nga hiri na matid magakun to katokoy. Pay mahamaha na kapiyati wansay minamangon. Miyagal ka iti talingo nga piagalan to kadit it wansay da tulun nga abuli ni wansay tulun ka dati nga pay mahamaha na kapiya wansay kinarahingan. Pay susuway. It ano alitan, ano ala. Dat ay itit wansay na tangolon. Jadi puji Tuhan, tamangan na dati talingo dati. Tamangan na dati talingo dati. Pantatamong pula talingom ako ni ko man dati sonsongod supaya ajarang nga apakay. Kono ko di. Nga kada dati nga pinggugukay lo talingo. Asaro ko matihod mangungko dila talinga ko. Magunad dit bosi-bosi. Ibosi-bosi. Ay, dadi osanong irid tapot ko piyo bo. Nga mamaguna ka na di kapas nga ay osanong kagat tangawlun.
Ano po nila no to sonong kopyo. Tai o sonong kopyo ti pamugunan gi nga kada pondod ay aragi la talingo. Ay may nakunad mentok iho sendiri. Iti talingo hali piad ay hilaswa nga miagalidit dampay miawi mo. Pay miaw no baganda ti talinga ti pansakatin da ti tinandati. Nga isi ano po nga kaylo dat tumai. Kaylo papatam mila talinga. Eh? Iya di nahit isamu it sandad di sandad semula jadi. Inaponde nga dati do nga hilo indad hila sa saliwan no. Kon ko hila suwang. Iri na sa saliwan. Ako kurne lanayon. Intan nga o silaw lad pinsan sang ila talinga gi ay yadit sadap po ngan kaya wan manasamu mana dati tamangay ti talinga dati gi. Ilanayon nga kasuwayan ako motiho dit ilo na pot ay talinga nga ay so yun dit kaubasanan niyo mo. Nga kumpay kukuri kumon dalanayon ni di tu o gumu lagi o gumu eh jadi di ko raradit tid ore osoro lanayo. Dalan gad elo en rumoy pangimbulay lanayon. Oke, jadi makinangaw asanangat karangaw kaamo. Asana memang hari kasanangan. Nga itimpu-timpu dat sumuano asana ang imong ti karangaw gi. Kana pa karangaw nga ay so no to sosorow. Ako karangaw dit kamuyan da tangolon nga akay asibuk. But taon-taon dat iha na pohom ay mambasa ako buku nga haradi isa buku dat ikaswayanan ko hot ay sinuratan daw. No kamuyan dahiti kana pa siya nga ay ino pa'y bukod di nga karayt at paingkurad makinangaw. Iti napakamon na makinangaw nga miagal na dati idondo. Moboras ako o makinangaw ko. Iri ni makinangaw di. Dahil ko moboras sa kirad isuanggat kay sisan dati magitagwang tako. Moboras siyo makinangaw ako. Miagal idit perbincangan sekolah sabat. Manahaki siya pendapat kumadada tako. Kinangaw. Milad miandada duo. Tay ko talutulun. Sangulun na mimboras. Irita ka na makinangaw. Iyodih kakadahit itimpu na nuridi. Iyodih day makinangaw kamo. Berkot bahit pangkot bad hilad mimbar makinangaw tako. Iyodih kamuyan na makinangaw. Nga bayan na po kaubasan. Kaubasan tako na dat ay perbincangan sekolah sabat o gumui mimboras. Paingkuro mimboras. Iyati nga miboros-boros dihirid sampaping dati. Ihari dati pendapat anak-anta anda dandat popoboros. Tapi kok hari dia pemuahan damandit pelajaran nga kakatama da poboros. Iya di mari irina na kakuan dat iyati nga harmana pendapat iyati nga hari perbincangan dahiri. Nga guas tay ko intanadan na pala ikaw mo na makinangaw nga sera mo boras ang ulun iyati na pa nga makinangaw. Sera mo boras tako itambalot dati nga makinangaw. Ay milad
Sapi boros-boros-boros sa pagaduwa kamandat misimbar pisimbar, misoli pisoli. Iya di nahit kamayandat asas mendengar. Nga, napadi kapi panas. Kapi tagad na pohom sapi boros-boros ujung-ujung mitumbok. Adi kapi rati. Jadi moy asa nang ipibarasan nga gunaon nulat asas mendengar. Sangulun mo boros, ay di siya boros, iya kago. Ay dia isyo. Doho na pod ay kolomokon dahitid isuanggat pirurumaan nga iti makinangaw. Iri na dohod kolomokon. Paingkura kamon kud alamok. Ako kodon do amo boros. Om bobos ko nanda sumonod ako na may boros sa no kangko. Nga ay olihuan olihuan gisambot sayra no po mo boros sang ulun nga ay apo di siya boros nga putungan kuno. Om haran na po po datulun magirumo-rumo nga yo na gumuboros. Di ay lanam kailo kapyo ko gumu kapyo pengalaman kapay nga o gumuboros. Iri na doha kalamakon o gumuboros. Om sakirod iswanggat sabat sikul iri kalamakon po. Ay sakiro na pod anuan kod paluang nga moboros. Om anaro ngay. Tu haran na pa'y paborosan no diri. Gumo na pa'y paborosan. Nga sayra na pandad apuri manan kum pabagalon po diri. Man po di wakon ka. Nga apo madahanay. Iri na gid. Sakira na pandad apuri manan kuhom ay tumingkod ako indo. Nga haro hindi timpo-timpod kontak no po hit topik perbincangan nga tok koy yudit ano apo tu taboros. Tumbay ano ko dat iyati iti nga haro nagi ipagilitan dati iri kalumokon dati. Gumuboros. Haro nakita ko isa o video mikaruhang. Gumuta mo da boras sidit itandu isawo. Nga mga ambo ina po hit kusay di nga ay mamilin da urin. Limaw. Jadi so iradet mo boras isaw daw po onon daw hiblin daw. Ay mo boras isawo opon. Mimpun gago mimbalang asi isaw daw onon daw hiblin daw. Impira ditid. Mimpun mo boras on iblenda. Apasan na kante si di mo kinangodit boras isaw daw. Soro ko. Tay ko harakante akangaman ko paingkuro. Nga iya dinari. Adu yadit harap yan na talingo nga iri na bugyak kamoyan ni did makinangaw. Nugya di gunat talingod akan ka makinangaw ka. Haro nagi karaitet iri nakakuaan dat kabang na po nga iso no. Tu akuri-kuri da boros. Pagi dadi da nga dua kabang nga o gumu kantok kali dua na daho boros kanta dati. Iswa nga makinangaw tapot na pakapiyam mo boros tako o makinangaw hingga o gumu anu dati mo boros ka makinangaw. Naretan dahitid Amsal iso ayat kalimo dot asanang namati makinangaw tu sayra na po makinangaw tako nga kanuh takod mamaruhang kamilaan dati.
kakuan pa nga korongaw takod paingkukuro dambok kondoralan da tumaguang git nunununuhot buruon nunuhakantakan. Nga sakirano pod iya amo boros wokon teko tulun da suwayat kano hiddit kamilaan no it dia da polombuson. Jadi piagalon na podi dati nga asanang na lamang kinangaw tu sairat korongaw kod pengalaman da wokon oh oh iya di pama ka miagal ko dondo musa tamon iti panasakit pagumu dihot ay nuridi oroy tanda tangolundot di iti diahot tubat pangilag panasakit pangilagot ay lumaso tinan saira na po pakinangohan tako nga oh iya di ka haraano dati dahiri nga saira na pod iya ti Columbus ay sa ano-ano tako wokon no haraano okay? Jadi piagalon na pod makinangaw o moboras nga asanang na makinangaw o ruhangan dati let kamuan da ilmu okay? Yadi harahot igosing na kumbal ko digosing it haro hipopimposan dat kombolutan aku kontak di hoy akangam pamilaso ko no gasing nga mimbulayot allergic ka kulit ko kumatol nga montok na pod or walan datian tok ay mayaan ako tigasing na kumbal ko borubuson sadanon kasirit naman ko sumuno kada ako kay rako ayo to kay tinakumbal nakasirit agumu na hinumbalan ko miagal ko muy pagano kulit ti madang man lasuo man inumo ka numbalan ko no ay tumingkod ngay pagano lot tundok kot kiabas numbalan ko muy panapa ingay tuwa da umulok ay kontok nga umbal ako na didit tundok ko gasing tok iri motiot ay nakontak doho sa pawo i tundok gasing tok kom hiri-hiri no nalingasan ako dit olomo kanakan na di napaguluanan na matudag yadi disusuay nga apon no rekat kapi agi nga di Indo no ongoy ko pangakan panapa ay iri na nako nakontak doho jadi bayno no podihom iri na dohod ngalay do ko na dit borbuson nga ako ni makikiano la sakira na pod harohom umbalan gad ako hindi jadi na Columbus kuno narangaw dako oh iya din na dahi kamoyan dat it asanang dito imo kinangaw nga haro ilmu da katamba yadi mari okay? Paingkan kay kadaod iswang dot iti pia karohanian nga unsubon to kano makinangaw tumantad pakinangahan ay bulayan na punda sa sangulon nga hari ginaw datid ay tapot kari ka mimbulay na punda ginaw no tapot kamo nga hirin nandad iya nga mongilo moy nanda pang kabo kitab ay tapot kay kamo ni siya di ka puji Tuhan harana tiyod di nga iso na pamasaalad iyati sebagai anggota jemaat kumuan ko pagid iyati iyo kayum iyoho nga iso na pohot iti nahi masaalah tako nga hirin nandad sayrad sumimbar tako dot paguhatan ko manahak tako ay boros pendapat
Asaro to kokorongon kad i pastor kuohom kah, kad i pastor kuoh yoddi nakuro tu i napohit pakinangahan dati nga hiri no minakinongo adi harohit ginaw da mongiloh dat ay topot kalau ielo ka. Jadi kasunsudon no padadi lo makinangulo nga mongiloh tokod otopot kamu miagalda di hawa nga endo sonong kinasunsudan ni di siyola. Sira de binarasan diro gondo pengka intong na isyom ay otopot kalau ka. Inilan otopot kamu dapo numbalan gi. Oh hindi siya pangakan. Om itinapada kasunsudan ti pakinangahan dati nga sira dat orang dati mimbulay nanday ginawod mongilo. Otopot ko otopot tilo kamu. Om hirin nandad ihumon nanda dati pengkay ayat to binarasya dihom. Oh, oh di galad Ezekiel 16 tapoti pa. Jadi iyo dadi ay asonong no hit kad kad ipastor kuhom ka. Iri na pa nga papakitad iat kolomokon toko do topot kapio. Tokoy okito hi dati dot keyakinan de inunuhi poborosan dati. Jadi moy ayakin ay lan ko pa dati sairan orongaw mandati ihumo intangan topot kamo. Saira sadanon toko umbalan gya kulit tati madang tunduk ke kiabas tay kay itamulok tua da tamulok tay kay gosing hingga na panday kontak na di kapag ilukong-lukong nando nga tok iri na gidi tabisa. Jadi halipiad asaru toko dot harohot kolomokon dati dot isuang ga pakinangahan haro kegagalan dati dahiri nga iso no pakakuaan dot haro kolomokon dati dahiri nga idohot opurimanan lah saira na pod magi rumor-rumod kombolutan napohit kakuaan dat agagal akud isuang pakinangahan nga mumbal dat may simbar di boras si kombolutan. Payaylo makisimbar dia nga hari ginawod may simbar. Tumanod matugadi daw pengalaman lagi agi. Om irin nandad. Amo no kokodas sila ginawo. Amo na atahanan la ginawod may simbar di boras tambalud. Okan piya katuhat kumadia. Piyay siya makiano pendapat nga hilo-ilo kolomokon iho na po hilo-ilo kolomokon ko gisambot punday siya ay nga ay mumbalandad may tokonon da simbar ki yodi ay da pupusan ni dombokon dot ay boros. Ay haranan di may apun-apun. Harana rangaw kud nakuro tu ilo na panandoy nga may diti talingo. Saira na pod ay miagal ka idda tuwang-tuwang paingkadada tako tay kaharanan doy nga kam hilo na talingo ngayon ki nukan na dati ka tay ko kanon do manapap ki nakuro tu iyad hilo pianandoy nga kailahi mo misunod da pakinangaw no ka may di talingo may di pakinangaw no kamato ay elanam otopot kapiyo nga tumano da pa carita dongeng kumbalat harati tanak kanandoy minoy miniponyo poraha miniponyo pot ay tinanda tulun bobos pakasyo minsiop nga ay so osiop uli na dim ngay rubad di malahing nakuro madiri tu ay bobos kumonyo poraham
Ay say asiop ko ka, no kadit imo lahing ganandoy, kago na pa'y gando, may ka na pare katatulon nga, kapagulo may padila talinga siya ka, may anging-anging, may padila talinga, sekira na pod, mga pa itulon na tiyalo, kano po siya, tingka na ni pangangapay kulonando iti ba, kano po siya nga, ina pa itulon ni di nga, pa'y miyaw, o maghihom magindad hinggahay nga no siya po ka. Tu ino pa kagenedit tanak ko nandoy siya po di nga napatay. Jadi bobos di mo nga isarahat. Nandoy piya nga koy lohi dot kapatutan na patitulon nga makinangaw. Tu moy na anging-anging hilam kan dati oh miyaw. Jadi kago na pohom hara na po may anging-anging kadad. Kadada takom oh napatay titulon ka din nandoy anan na may paniop. O kon lagi matud hiti nagi taling ho ngayon dat pakadada no. Isuang no pod kitab Amsalilo nga pinapaylo ko mga dati dat itinapot mo kinongaw nga iso man tadit bilo nagi dati borosan dat iso man tada ko pintaran dati. Tuit naritan dati diti no sayra na po makinongaw tako nga hirih nagi dat ay ogumuit atapat kapiyam ogumuy otarimo dati dat kamila-milaan. Iyaho nga haro nagitimpo-timpo kud mantada dit sarita da tambalut miagala pa ko mamunse karita ina pa'y pangalaman da ano no di nga mantadi pakinangahan da sumono. Mantad pakinangahan. Pengkuro. Isa kapagalan lah kago Okay, miagalot birik ko karita. Na orangaw na di ko tim ano na di dati nga abuli ka bay na to hari Sabat. Kaubasan no pa dati dat ay ila birik da karita. It kainsamak kakamayan dat ipom babirik. Mangiran ipom babirik ka ihilad ulakan dati tay ka ipom birik ka hilad tayar. Suway na pa kayo rin nga ilo kalas it mamagunang miyak. Iti na po nga isuot ay pagangatan ko lah. Sira na po papasang to kodit pombawago. Ako kay lodo ko nga ihon na po nga ukabon ko. Ukabon ko ngayon ko po tamba ay dat giris sa gata. Haram tiga giris hasid idong gata. Akon kay dombosi idong gata ngon no patambay patandulian papasangan na ikago. Konaruan no pasurupo idit ipom idi nga alalahid no ka it tilambusan dat papasang. Iri ni pangalaman ko la. Miagalat iyo kayo himo na mutu mamago na mutu. Narago bering tayar lumuto ko ka. May na dati iduo. Iduo ang diwagu nga pagantiyo. Kada tilambusad may papola ni wago. Ukabon no pohit haratigya gata-gata ididhirid iponompon gi. Ukabon no gata moy kapodit igiris tambahan no po. Samponan lagi kago. Ukabon na hiris sampaping tambahan samponan. Ako na po atumbay intangan pagid ako. Ibering gataya ramuto. Ngano pa dako ukabo. Oyo no patahila og girisid di. Mada na ikilanggot togoron. Iring kakuan taruhed aragto ako ri igiris hiriswang. Jadi ukabon pa dati tambahan samponon
Saumbolikono ukabon sampaping tambahan. Hundia nununa pabering yo igirisan mo iya di. Ukabuan po na ko tambahan. Harana dinanuan mantadet minakinangaw. Jadi ino pa'y kanta-kanta ti nga sera no pod iya mo boros no di dohad anu tu popolambus nga iya ko no pa tu minakinangaw nga hirid haray anu dati dot karuhangi kamilaan dati katamba oruhanganit kamilaan dati dahiri. Iri na pa nga montok ko yati imo maguno nga ino po hit business ino pa'y workshop nga arugi da mong yan digi. Arugi to alay din dad arag. Sa kira may kapag masid la kaday nga request kad di mekanik aya. May padadaho tambay giri sila bearing ka. Kadang-kadang idharay mekanik kat yun di apa-apangan na kanong ano na yun di nga tapat mo tiri. Jadi sekira na pod sambulan na hit ibarang idim arag nga atamban no na pare nga boleh jadi do nga 2 tulan rumag na gi. Saira no pod ay ato ko patilambusan iti kamondo pakinangahan kamon kuno pa nga miagal doho tu harati kalomokon dot ay makinangaw nga apa ay borasaw kono ngon kuno pututo nga harohot karugian dahiri. Ato ko orang umpaing kuro kasunsudan ni dit it borasan dawokon. Hiri na tarangaw dati. Eh? Nah, ila taso nga ay lanom no kamo yan. Paingkuro ta kanang pod kanum makinangaw lot it sumilid do makinangaw ipaintapot. Mabora sa patulunam pakinangahan na dati gisambot. Pakani bora sisiyo simbaran to kanagi. May ina pa'y palambusan ni siya nga atapot kapiyad asinandatam apupusanam nunuhit sarita nuni kamoyon. Kadang-kadang nga isuanggat tiruruman nga ina pa'y pitagadan hindi nga minta lang mantad ko apa dati narati ani kamoyon sumimbar to kono. Moy to kono simbar-simbar. Iri nandit papintalanggit piaduhan da sumono. Isuang dot Yakobus ayat kalimpupusan kitab Yakobus buka iso ayat kasiyam ayat padam siyam tampinay di kalisihan ko sarahan takanati maniki da patulun nga pasikap pamakinangaw nga alambat dot moros-boros nagi alambat tumagot. Jadi ina padadihit kapagulo daman to ko nga iti makinangaw. Ilo dahit pagulunan sikap pamakinangaw. Kumaduo momoros saginda sakira daharahit kaporluan momoros to ko. Sakira tumagod na pa nga ihiri na it aiso na di pasunduran. Aiso na di hot suway parikatan suway ka tumagod pa di iri na giit pendalanan dahil kada din ino pa'y gulo nga tumagod. Iho nga kumbala ko it ino pa'y kapaguluman nga tumagod. Tumagod ka pa moras-boros naging na makinangaw naging na nga ujung-ujung kat iyay agulian na bubuh dahiri. Pakinangohon po, tainuon po dati. Hoy ka. Moras-boros agin. Iya dadil na ilo na dagay kemahiran mendengar makaltilo. Jadi ay no basanan na dati agumo obolotok pakabagati mo.
haro nagikanta kandet korohian ni tulun iti obolotok o isiya to og boros ka. Kay mayaan na tulun nga hara timpud-timpud pag-indasian labi punad iswa nga masuarat isain na podo kayo hit gumu na boras kumpilin te ko iswa nga masuarat pag ginadaan. Kada to ko po mungay siyo ka. Nga sa karon na pod asa nang iborasan dati isiyo kangam mo isiyo diri ka. Tiyadi. Jadi ilo nakantohot kakuaan ngay duo kon kadaw dat amo boros isuanggat perbincangan dat sabat sikul. Iso no pohit kay mayaan dit memimpin di perbincangan nga ay sabongot ti makikinangaw. Iri nga ay asanong ay sabongot. Isay na koy lad nagiditi mo bораsin na nga kasala nga ka. Kaniko iya di tu perbincangan sekolah sabat kapag magya nga pagilalandak ko. Kada edit ay sabongot. Haroy de polambusan suang ginaw nga. Pati ngayaman na sumonu. Moda sinad irak-irakan na tulun. Haroy mo tigatit tagirakon mo. Okay? Mo boros ka nga kairakan. Mo boros ka nga kairakan na tulun. Hirin na ako na di mo boros at kairakan na tulun na boros ko ka. Nga hirin na bagari baharaw hit. Manguhot, tuhot nagitulun nga kairakan na dati. It hahara na pa'y kantakan na hiri nga iri na badahit. Ay asam garam ba iswangot. Ay kapasyan na kay sisan takad di mo. Takay ako kuwaan. Makiano takod kagarasan naman tad kinarahingan. Hali piyad iti ini kalamukan natid agumu oboros. Mangiro kusay ko tandu iso takotid na pod agumu oboros dati. Makiano takod ay pangahakan na kinarahingan mo'y na pohit boros-borosan takod di nga osilidad berkat datulun da suway. Ikan takan datim makinangaw nga osilih nagikadaod isoot kamilaan isuanggot kapasyan dati. Isay na ko ilad man tada pakinangahan dati irnay kano dat ay mangigit dati iralandit atulid ampay tapot ato ko apalid ato ko onsut dat isuang tindalan to ko dadamot at hiti pamagunan. Miyagalidit pohitiyon to ko natit pelajaran ako sa na bay no? Kung sikaw dat pakinangahan to ko ikalansanan isuanggot ay boros-borosan na rohani nga iso nagikadaw keperluan dati isuanggot pakinangahan serat orang dati kada lihuay mongiloh dat otopot na ku it noroitan teko it nakalambusit kaumolutan dati ngon kopi ay laay oilan tokod pentapot. Okay, kanaw misisa tokod isuang nasambayang. Kinarahingan isuang kerajaan sorga kung sikaw dat kasuaban iti insan pod nakawaya hatit. Isa kago panambarasan da lumis imagangat dahay da kasari-sari dat papagulo iti pakinangahan dahay haron na pakaporluan katilambus na gidat ay dahay boros-borosan dahay. Paingka na gid isuang garohani nga ilo boros-boros no maya da kitab pakinangahan dahay ngon dahay ilaay ampay kukurohat katapatan irin na danday momonsed ay kaboboyuhon nagi kasunsudan nitit ay kapasyan dahay da point tanud point samok point tunod kasari isuang kakatumbayaan ko nga diha.
Tadaw da bayno isuanggot kabaktian dahay hinggo no po igereja iwalay secara online teko isuanggot pitimungan na kambolutan nga may ni hay berkatay antado kay si sanidi gisa mo irine kanul po pagirat dahil isuang katumayaan kasari kumadia. Paingka nagid isuang kalidasan nga may no onward pangahakan sisiwo samangat ang palingasan ni kambolutan ngay ay nantakandat panasakit antakan timpo dubay no may kapuri Manila dalisino asilih kaguilo dat ay palayan itimpudan parikat iti. Tuhan iti nasambayang dahay parikatan dahay kumadia isu ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw da kinapagyampayan datid kaswaban sa matubay no muntak dahay hiti gereja sinulihan baru nga sabat tubay no minamili yahay kabaktian da keluarga pairihat pa di gereja dan tidak bay no kani ko mengurang nga gumuot harap pira-pira keluarga no katangkiad mined hilak kampung abo akuri di kapio kambalutan yati na pohom mantakan gi keluarga da bay na lah. Jadi selamat berbakti kumado kayo insanan dat ado debay no alan sandat ang lidas ngay tako maya dot ay pantatamong natid SOP lebih penuh muntakitit COVID po dam siyang batimpo bay na. Hina ko no kapiro ba takod kaswabon na suwab.